twese ntibyahise turi kugabura buriya turi promises igisubizo arabu inkono n'imwe ni Yesu tuba dutekera abantu bakamurya bakamwumva. Rero natwe twatetse ko birafubira Kanombe iyi weekend kuwa gatanu dufite umukutano w'iminsi 3 uzobera Kanombe ku rusengero bita ENL Kanombe, ariko umuntu wizwe ni Bishop Muzuri. Rero mwese twese ntibyahise turi kugabura buriya turi promises igisubizo arabu inkono n'imwe ni Yesu tuba dutekera abantu bakamurya bakamwumva. Rero natwe twatetse ko birafubira Kanombe iyi weekend kuwa gatanu kuwa gatandatu no ku cyumweru haje abanabi 200, abavugabutumwa 200, abacuranzi 30, yewe abakorari 40. Mwese muzoze muze mwumva Imana ibongesha. Yewe sinari kubivuga ibihabanye n'ibyo kirikavuze ku cyumweru niho kuwa gatanu kuwa gatandatu ku cyumweru.
ndi bubatindire mwihangane kuko igitaramo kiri hano aho kimanura. Haleluya. Ashima Imana kuba hano n'umudamu waje n'abana twarazanye. Turashima Imana ko yaturinze ikadukura mu rugo amahoro tukagira hano amahoro. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ashima Imana kubana namwe mwese abataramye. Ashima Imana ku bwa Gisubizo. Ashima Imana ku bwa Apotre. Imana igumugisha. Haleluya. Jewe nafashwe cyane kasi ku buryo nagize amawazo menshi, ariko Apotre ndamuhereza ituro ry'ishimwe. Ishimwe gusa. Kandi umugore yambwiye ntabwo araritanga, yanyongoreye arambwira ngo Apotre warukunda Imana yambwiye ngo ndamuha ituro. Naje namamubwira ati umwuka wari wambwiye naje ngo ndimwe. None umuryango waje uraguha ituro ry'ishimwe kandi ryiza rifatika. Ubishoboye z'umuhitura. Ni byiza ubishoboye z'umuhitura. Kibe igihumbi, kibe kivuye ku mutima. Kujya gutanga ituro ntibisaba amafaranga menshi. Oya ni ukuri. Iyo bivuye ku mutima mwiza, ya mafaranga azagira umumaro mwinshi. Haleluya. Haleluya. Nawe niba wafashije uze kumwegera, si ngombwa ngo tuvugire hano twese umuhitura ugishe. Ndivuze ko yarakonje bampaye mikoro, ariko nawe niba wafashijwe umwe Bwana sifiwe. Uwepo wake maishani
nayo matari Hakika